الأرض المغاربها برها خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الرحيص بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم سكين سيدنا إبراهيم عن الأسود سكين سيدنا أسود قال داwu sapa al-Aswad sa'altu takon sapa ingsun Aisyata ing sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking sayyidatuna Aisyah. Amin. Takon ma ing barang kana kang ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iku yasna'u agawe sapa Kanjeng Nabi fi ahlihi ing dalem keluargae Kanjeng Nabi. Yasna'u iku agawe sapa Kanjeng Nabi pendamelane niku napa fi ahlihi ing dalem keluargae Kanjeng Nabi. Qalat mongko jawab sapa Sayyidatuna Aisyah kana ono sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ono iku fi mihnati ahlihi ngeladeni keluargai Kanjeng Nabi, ngeladeni utawa ngelayani ana iku fi mihnati ahlihi ngeladeni utawa ngelayani keluargane Kanjeng Nabi. Fa idza hadarat mongko ari kalane hadir teko apa as-salatu salat qomah mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi, yakni manjeng Qoma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi mongko napa niku ngadeg ila sholati jumeneng mari nglakoni salat. Dari Sayyidina Ibrahim dari Al-Aswad. Sayyidina Al-Aswad atanya langsung dekat Gusti dekat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika berada di dalam rumah. Jadi sahabat nika nang leti tenggene sinten Siti Aisyah perihal nopo mawon sing ditindak kali Kanjeng Nabi nek ana di dalem, nek ana di omah. Nah, sahabat niku nyakseni lek ana di njaba, salate, perangi. Tapi lek nek jero dalem ndak ero, kaya apa Kanjeng Nabi no nek jero. Lah niki nunjukno sahabat niki ndak gelem ketinggalan nang Kanjeng Nabi niki. Sampai sebedening dalem nika pun ditanyaki ban para sahabat, bene karo tepak ngaji, bene karo tepak na bejeng, tepak na perang, tepak na luar. Tepak ilm bede dalem atau bede compok nika kita mau ketinggalan sahabat nika. Kita tanya ke Siti Aisyah. Ya, karena Siti Aisyah nika
Jadi rujukan dari para sahabat ketika ada perselisihan tentang hukum, tentang napa, pasti ada Siti Aisyah burun. Nah, saking cerdasnya Siti Aisyah. Nah, sahabat ni penasaran apa saya kelakukan Kanjeng Nabi mun bade dalem ta ya. Pola ngarat toh. Tujuk ya stasa korseh ngenom ngakan deeren pon siap kare nyaman nuding kare nyaman nyoro dari madhabun Siti Aisyah kana fi mihnati ahli. Kanjeng Nabi ini ka Aladin memberi dalam jompo dan Siti Aisyah Aladin Kanjeng Nabi ini ka Aladin nyapoh dalem Kanjeng Nabi ini sesekali ketinggal nyapoh saya bersih dalem meringankan tanggung jawab Siti Aisyah. Ini menunjukkan bahwa apa kelakok na orang laki saya membantu deka wajib na orang bini nikah kelakon orang bini nikah dalam merupakan kesempurnaan orang laki, kesempurnaan bagi orang laki. Benih aib nikah benih kekurangan. Benih kekurangan nolongin kelakon orang bini seklem compok nikah. Sebagian masyayikh masak tibi ngocek cenge nguring tibi nyai nikah cuma bila pun nyai nikah bajanan terus Al-Quran ki ngaji Al-Quran ekorse beliau saya ngocek tibi masak tibi dan nikah benih kekurangan bagi orang laki saungkuna. Justru ini kan apa? Kelebihan. Karena tanggungku nikah. Jadi orang laki tak nanggung pacet tanggung kapi. Lamun saya nanggung ruah. Ustad ngagek kiai burung ruah po. Tahu ustad ngagek kiai burung ban. Ngak rato. Yalah buang. Yalah rengkes. Korai. Ya sasa banyak nompok. Mare sasa ya nyak bilis ya nyapo ya ngepel. Ya dempal pinan ban. Ya alaku melolo. Tapi enten nek tak ada Kanjeng Nabi tak senik ke keluarga Gusti Kanjeng Nabi tak senik. Kana fi mihnati ahli. Kanjeng Nabi ini Aladin ke keluargana. Mempersiapkan kebutok narajin ini kebiasa. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Siti Aisyah, juga dari Sayyiduna Al-Aswad nih kah? Terusna hadits nih kah? Beda dua riwayat. Qalat fi mihnati ahli Aladin ke keluargana. Fa idza hadarati shalah qama ila shalah. Kemun bejana salat Kanjeng Nabi langsung jaga tak semaja. Langsung salat. Dalam riwayat lain, fa idza nudiya bis salati ka'annahu la ya'rifna wala ya'rifuhu wala a'rifuhu. Kemun ngeding Bilal nika adzan, sahabat Bilal nika adzan untuk mengumandangkan adzan. Qama ila shalah, jogah langsung salat, bergegas untuk melakukan apa? Salat. Ka'annahu la ya'rifuni. Seakan-akan Kanjeng Nabi tak kenal kan kau. Wala a'rifu ben kau ya haja-haja ring mannya mana omong nika natahaddath ma'ana. Among-omongan ben sengko Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengomongan kana yuhadditsuna wa nuhadditsuhu, ku ada mau ngomongan bi Kanjeng Nabi bercengkrama, berbicara. Fa idza hadaratis shalah fa ka'annahu la ya'rifna wa la na'rifuhu. Ke mulai ngeding Bilal re adzan seakan-akan reng lain lebih ni je. Bene tok kaki bene pemari bene. Sekala ni kan langsung ambu omong langsung jeget, langsung salat berangkat ke masjid. Ka'annahu la ya'rifna, seakan-akan Kanjeng Nabi tak kenal kang kok wala na'rifu. Ben engkau tak kenal ke Kanjeng Nabi.
Mula urusan sholat ada seheran nah. Walaupun tepan apolong bereng rajin saya paling kecintai, saya paling seneng king urusan sholat sabe kepentingan pribadi ini sabe. Mannya mana omong nih kah? Yuhadithuna wa nuhadithu tepan mau ngomongan bi Kanjeng Nabi Siti Aisyah. Saya tak seneng mau ngomongan bi Kanjeng Nabi. Saya arep jadi. Bisa budhe bon bi Kanjeng Nabi, santai bi Kanjeng Nabi, alingki sareng Kanjeng Nabi. Pah ngeding Bilal adzan, cekeh langsung tak sama aja. Nekah keadaan Kanjeng Nabi mun bede teuleum Gusti Kanjeng Nabi. Jadi sahabat atanya, kenapa Siti Aisyah mun bede teuleum? Fi mihnati ahli. Kanjeng Nabi dia alatin ke keluarga tak nyaman ro nyoro. Dek pasar belanja tibi. Mun bersikeut esapa tibi. Engki. Bahkan mun tepat mau ngomongan ben sengko seakan-akan engkok ra seakan-akan Kanjeng Nabi ro tak kenal ke sengko. Ben sengko tak kenal ke Kanjeng Nabi, akad yang lain. Lebih dari ini ke Kanjeng Nabi ini ketawadhuan. Anda Kanjeng Nabi ini luar biasa. Juga ditanya akibat para sahabat. Ketipun kenapa Kanjeng Nabi mun berde teuleum? Karena yakhsifu na'lahu. Mun sandal pege jahit tibi. Wa yukhitu thawbahu. Mun kelampin berde sebeda jahit tibi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malu biyadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Ingat sampian kepi pun enggak menulung merana manusia biasa Kanjeng Nabi tak enggak ratoh dan Siti Aisyah. Yukhitu thawbahu mun beda kelampin si beda jahit tibi. Umpama asorong ki arep bueun Pak. Umpama asorong ya tang kelambi jahit aki. Kita kasih ada bu ketengal bersih beda bueun para sahabat. Cek Kanjeng Nabi ini kemun awudu aing wudu Kanjeng Nabi ini tak sampai nyap-cap ke tanah isang gak bi para sahabat nih langsung yo sapagi ke badan setak melo ngalak aing secekak ning badan kancana walaupun kare sekone yo sapagi boleh mau potong rambut tak pernah obun Kanjeng Nabi mau gunting geger ke tanah isang gak bi para sahabat nih boleh soro nyai kelambin nyai sarong ya tambah bunga cereng wadun Kanjeng Nabi aing sek kebeya wudu tak pernah nyap-cap ke tanah sangke bersahabat bahkan nyaris aperang sahabat ning mun rebuan saking takut tak meloh dek bekas Gusti Kanjeng Nabi sampai ngak nih kecintana para sahabat dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi penasaran terus mun berde luar oning mun berde teuleum tak tahu apa sih kalaku bi Kanjeng Nabi dia derem ki bengalatannya ini ke Siti Aisyah nih kah yarka'u thawb napa yarka'u nahlahu wa yakhitu thawbahu yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa ya'malu biyadihi biasa ki lebih tanang saya bersebi tanang nyapo bi tanang kama ya'malu ahadun fi baiti wa yajlibu syatahu marasusuti bibi tanang ya sallallahu alaihi wasallam wa yakhdimu nafsahu untuk aban tibi pun tak pernah Kanjeng Nabi ini untuk aban tibi nyoro nih tak pernah alatin ke keluarga ben alatin ke aban tibi ini alatin tak nyaman ro nyoro Kanjeng Nabi ini kan padahal saya terus soro bade Sayyidina Anas bin Malik mulai ki kenek nih dadi khadimun Nabi jadi tokang latih Kanjeng Nabi Sayyidina Anas bin Malik nih kan artinya mon Kanjeng Nabi nih ki mampu elakonen kelaben aben tibi tak soroan Kanjeng Nabi nih kan merseen telem nyapo membantu istri ban si petoro tamponan dak aben tibi engki dek keluargane engki sandal pege tibi kelambi beda tibi jadi tanang Kanjeng Nabi sesocene ka biasa alako beda orang bedui datang dak yaden Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mancung yaden Kanjeng Nabi
mare potos hajat akeme ya dan Kanjeng Nabi tanja lagi salah ilmu masjid akeme ya dan Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar langsung cekeh pedangnya langsung apa keluar, izin ya Rasulullah entata ele era sareng kaula empenggel ele era mah ya Umar tina wahai Umar khalluhu tina malai totok kemana akame ya dan Kanjeng Nabi ini kan sahabat saya lain kalau tak betah monan area penghinaan ke Kanjeng Nabi ini cakeme ya dan Kanjeng Nabi di masjid. Sayyidina Umar tak telaten wasa para sahabat selain mancing kapi seterono kolana khuluh jangan Kanjeng Nabi tina lantor torot male patotok kamena ya karena mon deki ari mon sentak serangan patekna buru tambah najis kapi deki bareng mare akame socen bi tanang socen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemene kayak pabolong kala bersih stining Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemene badui potos soce najis atau kemene si badui Kanjeng Nabi ada udah kasih badui wahai badui kaki mau nak keme cak keme masjid haram karena masjid tempat ibadah, tempat sujud. Kaki mana kami dak jeding, beri jeding di luar. Nah, ya Rasulullah, sekelangkong ya Rasulullah. Terima kasih banyak. Tak bentuk Kanjeng Nabi. Malah socen bi tanang socen. Saking bunga si badui sampai atua ke Gusti Allah. Allahumma ufir li Muhammad la li ashabi. Ya Allah sepora aki itu sana Kanjeng Nabi sahabat aja sepora. Pegel ke sahabat. Sepora aki ya Allah tulisan Kanjeng Nabi jan. Sahabat aja sepora. Polan bi Kanjeng Nabi diperlakukan dengan nikah. Diperlakukan terhormat. Padahal akeme, Pak. Tapi dari rumah tanang Kanjeng Nabi sesoceh, tak pernah rasana terseding dek bareng najis, tak pernah terseding dek kemalok nah, tak pernah nyeding dek orang bini sebenarnya mahram mah. Nyocein kemenah. Badui kalaban tanang socena sallallahu alaihi wasallam. Nikah kehebat na Gusti Kanjeng Nabi nikah. Timun beda orang laki napanya mana tak gelem abantu karena nyaman ronyoro ki bener yang laki sesampurna nikah. Maaf gelanon sebu apa boleh palako birit cek Kanjeng Nabi raji sangat ada saya palako terus situng tengoteng kayak palako yang kiki gelanon sebu tak kecak king benih sini ke atur nak agama nika pun nyalain aturan punan sedok pabrik yang ki seneng pom bensin manya mana tedu manya mana ngelonen anakku dutas rondut tengah-tengah malam bajen ngelonen anak bajen dan nikah tak senik ke Kanjeng Nabi nikah. Nah, dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran pertama nikah dalil ala mahabbatis sahabah nikah dalil cinta para sahabat dalil derma cinta para sahabat dekat Kanjeng Nabi tak bisa napanya mana bandingaki ben orang lain sahabat ni tak bisa dek cinta sahabat ni pun mentok pun anda ke Gusti Kanjeng Nabi ni ben sa'alako engkau seti sa'alako ben sa'alako engkau senanggung keluarga na kaki kapi belenjen sangun apa jan kok king ben kutu ngaji ke Kanjeng Nabi torok Kanjeng Nabi sehari ya deki ben oleh ilmu dari Kanjeng Nabi kebele kangko bentuk sa'alako engkau senanggung kaki benda saya semajan nggak nikah
di antara para sahabat. Lakun gentenan ben setija alako kok salah aku toro Kanjeng Nabi catat hadis catat ilmu-ilmu engkau senanggung ben kok senanggung keluarga ben bulan jenis tanggung mau leban mare pedepak kasengko ilmu Kanjeng Nabi. Wah, saking tak gelem ketinggalan dari Gusti Kanjeng Nabi sampai nggak nikah para sahabat nikah. Nika dalil ala mahabbatis sahabat. Cintana nika dalil menunjukkan cintana para sahabat karena tak ndak ketinggalan ke Kanjeng Nabi. Bude luar toro sampai bude dalam tak mau ketinggalan. Apa sih kalau aku bi Kanjeng Nabi mun bude dalam? Kana yasna'u fi mihnati ahli kana fi mihnati ahli. Kanjeng Nabi mun bude dalam ngelatirin daga keluarga. Tak apa mak tadi mak todus sampean. Rakora tibi sasa kule sasa tibi apa king paling mau nyemor minta tolong ke kanca king bolan berek tembe jua cemoraki mon sasa tibi apa tako dak binende ya timun sasa tibi mon ala mon ama sa tibi tako ke si bini almarhum abani mon mare sopu ngak pembantu abani ka. Almarhum Abah Khalil nika mun mare bajang sopu tak neng enten sekanan nika neku rambing ning pundan rambing ki dadi rambing untuk ibu rambing kang kuwi lemari bonare sine kene nyapoh bode trannya nika nyapoh masih malam nyapoh engki Mbak Abdullah nyapoh tambah mbah. Ini karena aneka adalah orang laki sepaling bagus pasera orang laki sebisa berbuat bagus ke keluarganya. Khiyarikum li ahli. Kus bagus kapi jangan Kanjeng Nabi. Khiyarukum ada situng hadis Rasulullah SAW ada bu. Jadi ini malah jadi pelajaran ke kaulaban panjenengan. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaikum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna orang sendi iman kipeneka orang sepaling bagus akhlakka. Wa khiyarukum linisaihim. Kus bagus ban kapi jadi ban sebisa berbuat bagus ke keluargana. Wa ana khiyarukum li ahli. Ben engkau sepaling bagus dari ban kafi datang keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum linisaikum. Kus bagus ban kafi orang laki sebisa berbuat orang bagus kereng bini. Wa ana acan Kanjeng Nabi khiyarukum li ahli. Engkau sepaling terbaik, sepaling bagus dari golongan kakek kang kuitang keluarga. Hah? Wa ana khiyarukum ban kok sepaling bagus dari ban kapi. Nika luar biasa nika orang sepaling sempurna imanah, orang sepaling bagus akhlakah, orang sepaling bagus pasera bene toronanna saya congo. Bene kelambinna bene ceramana bene. Khiyarukum li ahli. Orang yang sebisa berbuat bagus ke keluargana. Ini Kanjeng Nabi ini bukti. Nyanyi tibi, nyapo tibi, saya bersih tibi Kanjeng Nabi. Aneh ke orang sepaling bagus orang laki nih kak. Nggak nih kena. Benih aib, benih kekurangan kan orang laki nih kak. Benih kekurangan nih kak. Nuting kanan, nuting kacer, kosoko norok nuting kia. Benih seneka aturan Islam neka orang laki kudu ngelaki yongku tak gung nanggung sekabine tanggung biar yang laki neka oleh karena gak ditok sebaliknya bek coba orang laki seberbuat coba dekat keluarga Rasulullah SAW adabu ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim.
Gus bagus orang laki, ya jadi orang laki sebisa menghargai orang bini. Karena kulit sampeannya tak keluar dari betoh, tak keluar dari bumi, tak turun dari langit, tak keluar dari bumi, keluar dari orang bini. Ma akraman nisa illa karim. Mun beda orang laki amol jaki kereng bini. Hane ke Islam neka menghapus kebiasaan orang jahiliyah. Betul-betul jaga keluarga bini neka. Ma akraman nisa illa karim. Mun beda orang laki amol jaki kereng bini. Berarti orang bagus ya orang mulja je. Wa ma ahanahunna illa laim. Mun beda orang laki menghinakan ke orang bini, orang tercela aja, biadab je orang laki biadab. Makin kenyataan. Orang bini tak diperlakukan dengan ngak nikah. Kamu masih kebai tontonan makin orang bini. Dipertontonkan. Paget joget ya dan reng lake, pano geleno ya dan reng lake, tampil ya dan reng lake. Seakan-akan reng bini sesolihah sing ngak nikah. Inilah penerus Siti Aisyah. Inilah penerus Walan menang joget, benih sini ke pasai palomber ya ada rengke laki, tak sini ke orang bini ini ke tak sini ke, perlakukan yang rato, yang putri, benih tak oleh orang bini ini kenolong itu orang laki, benih tak oleh, tetapi orang laki kudu memenuhi nongku, orang bini hanya sekedar membantu, hanya sekedar membantu, nolongi, karena orang laki sekocak tulang. Punggung orang bini dari tolang rosok nikah kene mun bi sampian peneng terus bengkok tolang nikah mun bi sampean pakasar potong mak ya dari masih kira tolang nikah tak bengkok bentak potong ya orang laki kudu ngerti oh tang bini ria dek ring tuana bengal dek ring tuana cengkal temu penyakit ta ya dari masih kira tak ada iya dek remah ini on-laonan karena yang bini nika ciptaki dari tolang rosok, tolang nika bengkong, mun terus peneng terus bengkong, mun kasar ya potong, dari mi on-laon. Sekira yang bini nika esto ngakeli, atau rok ka ocak, atau rok ka perintah ka pakon sampian. Yang kira rumah terbentar yang laki ngak dokter deh pak, ngadepi kana kene dokter nika oneng. Karena kene saya suntik ke tidak mesti kira karena kene tak tako dokter mendelik melulu kita suntik lah geblak kanan kok tako dia mesti kira karena kene ini ketenang tak tako pasien karena kene lain pasien setak norot umpamane beda pasien tak gelem nginom obat beda pasien tak kok tako ban mun dia to operasi lagi ban tak lem sehat mun niki kaca dokter sepenter kun kat tabibil hadzik teti dokter teti ngak dokter secerdas sepenter sebisa mendiagnosa sebisa mereksani dekat penyakit oh dia cukup rawat jalan dia beri obat resep beli obat ning apotik cukup tak usah nginep tak usah ngamar tak usah sehari 3 kali dosisnya lebih rendah karena penyakit tak sarah seneka oh dia dosis seperti kian memerlukan suntik tak usah operasi tak usah rawat inap tak usah peleman pun saking nikah lebih banyak obat dosis lebih tinggi seneka aro dokter pinter juga wah dia tak bisa ya kudu ngamar harus impus pancet operasi pakereng saya ngocak tak tega sebine keluar tak kodungan nengeneng dokter gendeng ya keluar tak apa metan nengeneng pakereng mun sinik kenika enggak dokter dak pasien memerlukan tindakan selebih intensif harus berada perhatian selebih khusus ya harus nginep impus beri oksigen matalan hari harus operasi lah operasi re ketok edel orang operasi ini kah tapi edel gila dokter bedah napanya mana muka
esena tabu karena yang kak penyakit tumor ben sepitoro ta bener karena dasar bener karena beci edel-edel nek tabu nek edel-edel pon sering nenten aja maberes lah orang laki ki sini ka kudu bade ketegasan kudu bade keras apa mau nenten sampean ki dem selente menongku gendeng direng laki Salala gendeng kayak gendeng ngeto. Yala gendeng. Gendeng kayak gendeng. Cak senika. Tapi urusan ibadah, urusan patuh taat kareng laki, sampean harus tegas. Keng urusan pribadi kurang lebih. Mbak Abdullah ini senika. Kurang pedis cengin nang-nang. Tidak terima apa. Kopi campur buja berapa kali banyak ini kan. Ada ramah tetap ya bi kopi nah. Tahu neng keler atau neng sengaja tak ngerti siapa cek lah banyak muzayane kerang sara. Lo keliru bahasa purane emang ndak tak kayak hulo tak kayak uya apa aja bapak ndak popo aku rotok gatel. Kene gaya obat kok. Hilang gatel kulek kene uya kopi uya iku. Nyaman dia. Jajal sampean nih. Matan aja. Tolong setan waduh ampun. Bangsa alos keluar kabeh gendruwo jurengkong dindadin li balik buka. Tak pernah Kanjeng Nabi ngocak coba ada rajin tak pernah. Setan je. Sebine setan. Berarti laki ya absaab. Ini member setan lagi orang. Nah, cek ngocakan coba dari yang bini ini kemun sampean ngamuk sekira bener pribadi pak, sekira urusan agama, pateges. Coba Kanjeng Nabi. Idza qama ila shalah, mulai ngeding idza hadratis shalah, qama ila shalah. Yang mulai bajana salat, tak kompromi Kanjeng Nabi. Walaupun tepak nang seneng abu-abuan, walaupun tepak pak tepan berasik-asikan, bercengkrama kelaban keluarga saya kecintai. Idza hadaratis shalah mulai datang salat qama ila shalah tak sama aja langsung baja seneka umur la tawah ngeding adan pak kun yom jiyom la tawah ma tak tobuk sebine ide iki ya salake pada tombune tutup ngeding adan pancet mau nambu deki burung ria tekene nganur ya soalnya mau deki lemes anu tak bisa tak iso are mompong ngodi gua dadi masih tepan adon dadi sayom jiom ten Kanjeng Nabi tak sinik Pak padahal nih kan yang dulu meraji sepaling kecintai sepaling ngod Siti Aisyah jadi mulai makin sampian tolongin ring binero tikel masih kapalan kor kapalan tanah ngelakin sebine melaki sabun saya kantel roh ala kosot itu cek ala kok apa boleh pun sampean pun ring bine ini kah cek ala kok apa boleh pak ala kosot itu yang ngurnyang lumayan wah beda etomang bade jeding agur legure gri tak roba orang ngongku butuh lembun tadi nemune lagi nola tasib tano jajal ya minyak le are khusus minyak kemeng Arya minyak gerampi are odolah are si kata si mapan are sambun orang haring pola nobun ben rontok beri orang haring ini ala ko sot koso tetok beten kosot obu ngesambui ya marem mbak marem pernah gini ko lembungkur tak musik tak nyanyi keluar masuk aja jompok seger bau fresh tanah ngabu acan colon bau pete aduh umpama dadi anak ya tak tak teges enten wong kuwen nika dadi gelanon sebu
reng laki saya masuk ke rahim neka tergantung dari giren aja ya. Mun pat masuk ke dalam tegas. Muni bere jam ya, muni are can dokter Pak. Jadi supermanya orang laki-laki itu Pak, kecepatannya itu sekian kilo per jam aja semong gua. Ndak bahasana anu kula pai kula. Pokon buan tersara. Jadi masuk dek rahim reng bine benih-benih anak nikah. Saya bakal jadi anak nikah masuk. Timbun masuk abintep nikah rahim nikah pun. Tak bisa. Tak bisa masuk boleh pun. Jadi pertama kali benih bibit saya masuk itu tergantung. Ki montopan semangat. Jadi nurwa tegas. Kula yang ada pidato na Abah. Abah kan tak tahu mana pidato. Jarang Abah pidato nih, jarang. Biasanya doa. Paling mentok asyairan. Nika Abah nika. Situng bakto onjengan bereneng hujangan nika. Dajana siaran lah hujangan. Keneng baru. Oh hujangan di masjid. Guyangan di masjid. Itu lama Mas Bahar nika. Guyangan. Gula pidato kada berengabarabu toron gula bonan. Abah tak yang pidato, yang doa. Karena Abah tak biasa pidato, tak bisa ceramah. Gula tak peleman, ki ngerantos Abah. Beda jaminan di masjid, jaminan berjompon orang yang berdibudi di masjid kan to. Mara assalamualaikum mama ba'du, mak tungaren Abah mak beda ama ba'du nareng biasa langsung. Al-Fatihah, mari ulu salam langsung Fatihah, langsung doa pun. Mari Al-Fatihah doa. Tepat ini kan ten bedak mabak duna para tretan. Nggak lu menerima pidato mak tungaren Abah ceramah. Ki buru neka anak kula. Nyaman muhibbullah. Ki pendenan teges nak kanan. Pacet kula ngeubeui ngaret nih ketretan niku. Siapa Abah? Ngeubeui ngaret kula niku. Geger ongko boleh, geger ongko boleh kula. Ki nika dadina teges. Mangkan sampean montro teges aja. Nika debu dereng sepo. Akhirnya kula ki ngalian ada tempat lain telepon tok dadi kula berangkat nyetater motor. Mereng Abah ada mobil kula sik starter nih. Beda ki Rabu. Punten saya mobil saya nih. Gus Muhib, bagi tak mulai ki burung kareng kok ngocade ya kan. Aku lah mulai bingko tak ngobolo sampian ko. Cana bade orang ngobolo todus ki gula kana. Jadi masih bayi gofur senek kan bayi gofur bugul nih kan. Lek kate rabi ojo lebih teko umur 30. Ojo kurang teko umur selawi. Nek kurang teko selawi, kurang seken, kurang mapan. Nek lebih teko 30, dadine anak iku lemes. Depun bayi gofur bugul nika. Tak bayi ngabai kula nika. Kula tepak nyupir ngetraki bayi gofur. Mbah Maimun Zubair nika mon beda masalah, beda khilaf atau beda muskilah, beda napanya mana masalah saya tak bisa bahas, beda bayi gofur Pak. Mbah Maimun Zubair neka kelasan Mbah Maimun Zubair neka mau natanya hukum dek bayi gofur bugul. Alam bayi gofur neka ada bunga neka ada bunga. Lek kate rabi mene-mene ojo kurang teko umur selawi, ojo lebih teko umur 30. Nek kurang teko selawi ndak mapan, ndak seken. Cukeme kengan roa. Umur 12 selekor lawi ini keng cukeme dia. Maren tak kira abid dadi jiwa-jiwa kebapak ini kata ada jiwa bapak reta ada ki seneng ngagelejer lah keluar lebih dari 30 tak pati teges cek umur 30 mulai beda penyakit nih kapon 30 jadi anak ro luyu cepon bayi gofur jadi masuk no kurang pas kurang dia Pak keng mula masuk pas wah wes dia jamu nyomok film porno. Ya, jadi apa nan ben? Akhirnya abah yang akhirnya orang bini lain. Jadi mau jadi anan kita pengen kita selate. Apa hasil dia?
Cemo je bene cemo purnu. Cemo je kuku bima, helbe, kobra. Dia. Cemo pelem purnu. Ulang wang ngelawang. Ting lemare dah mak kadari ya kana ego le. Jereng pas sampean abayang kini bene. Abayang kireng bini lain. Teti apa anak ni kemon carana sampean ke bengak nikah. Ya mang lo beng tambeng ler-beleranan ring setia. Cemo nawa cemo jia. Teti tak maca doa Allahumma jannibi syaitan Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Atuh ambian malaikat tolong setan. Umpama kelopai tepak pertengahan ni ke surah atuh keng cokop lem ate. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Surah atuh ngeset meloloh. Wah. Are ngapa dia? Ngidi laki hembodi saya larang dia semprot kapi apa ya tiba-tiba daya tarik yang bini kalong emas sentar emas gelang emas angkui lek mau bertangga ada emas saja soro mau bubu yang kui nyelabot yang kui namun laki nak peluntus ngak tuyul agen te gelang karet. Ya tak menarik ongku ya tak tegas korang semangat. Aneka dari bahaya ghafur bugul nika. Seneka. Jadi mon nabi ini aja cek korang dari segeme cek lebih dari 30. Kula sangat ekor. Kula kabi nomor sangat ekor. Ya mapan pak tepan apa masih setia ya mapan. Cak kula mon gocengan bi bedor nyanyi bae enggak sing ada cak tole le. Ara apa dor ratin bolan der mengko me kiri tok bi kake doreng. Ngalo cak ciling le ya engko tak ciling ya jan kula. Kiri tok mon goceng de bedor ning kula. Ara apa engko me de redor. Apa ke polang kok keng kelainan jong. Pade yai. Ki ngabe tak berdaya iku. Dia pun tak ada jen kok tak ningetelak apa-apa polan. Ya padeng lah tak berdaya iku. Lah kan tak berdaya aja kok tak tahu kok. Ya Allah, situng kayak pelaku tambah mau ya mau gaya. Reng laki tak apa-apa. Iya. Ngi. Ente pentong bima tahun apa. Mangke yes mai situng pelako dulu tak robo orang bi dulu ngol de to pelako melaki kursi goyang sebiner ala kodeto Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba abbo ya gawat orange selake ngarek sebine ngarek butuh lembun kabeh to. Aduh. Neser mak, neser binen. Tak tek kegunan laki tepak kata ini repot. Lekadung salah telepon aja lah. Kita apa sekedar membantu reng bine ini kecek beteti tulang punggung. Sekedar membantu. Pak apa aja atasnya tibi kapi. Seneka. Kula mulai akabin tatus bini mah. Kula mulai akabin sampai detik semangkin tak pernah rasana kelampi kula nek sasabi bini kula, tak pernah. Tak pernah. Mulain kula kabin. Nika manter nyong wae bini kula. Tak pernah rasana ngepel bungkoh dari dapur sampai ke teras ada, tak pernah. Kula sing ngepel, Pak. Sasa TV, ngepel TV. Kamar nika kula meresek TV. Dele cepanumi kula. Muhibiku masih lanang tapi koyok wong wedok wateke. Selambu perot becek. Ruwa tak gelas tak tepak becek. Koyok wong wedok kon niku. Lanang tapi utekmu koyok wong wedok iso merna-mernano. Ala kok ngaji tok. Lagu ngaji. Malam ngaji. Kudu deh iya cekak bi.
mushafah kambi adres Quran gagah direng lake deh gedeg apa kan ngak tuh kopi kurang manis kemak kuring na lero mulai jajan kok jangan kurang pedis belanjin 10.000 minta kopi sok lah beri uli dia kurang pedih ngalaki remason tahu bendel ben nih benih nah, tak ada iya Kanjeng Nabi ini tak senikah pak tak senikah ya Abdullah podo katon nyaksek tibi kula ya Abdullah podo katon nih nyai ini kan ngaji pasaan melaki korse bi kiai saya ngocok ya Abdullah saya masak ya Abdullah sasa ya Abdullah orang laki ongku deh dia arenjo mau selaki dateng kudu ngak tentara siap iya dok jadi anak entar parep mulai dateng kasane kono mulai kok janan gak denggen mulai kok tak yarep mulai nabi anan kekerengan apa kudu serep mon bapak dateng kudu serep kudu nong tapi akhirnya tak yarep mulai nabi anan kambin mek mulai jah kok gak denggek jah kok la ilaha illallah. Jadi Kanjeng Nabi ini paling bagus ke keluarga nah khiyarukum linisaikum wa ana khiyarukum li ahli Gus bagus ban kapi ban saya bisa berbuat bagus ke keluarga nah ban sengko adalah orang yang paling berbuat bagus tentang keluarga sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai mangken ini ke bab napa pertama nutuaki cinta na sahabat dengan Kanjeng Nabi, nomor 2 nerangaki tawadhu'un Gusti Kanjeng Nabi. Ya Hasan ini Sidogiri mau ke pasar tibi ya Hasan ini kan. Ben gulaku senapa kali kula ketinggal ya Hasan ini keluar dari pasar Sidogiri. Oh buki minyak kapi orang nih Pak. Cuk bede yai. Ya Hasan ini Sidogiri. Santren Apollo aneh bujak monggo asoro saya tak gelem. Saya tak seneng soro kiai. Masih jalan soro jalan rangkak jalan Pak. Tendek pasar tibi ya sani. Bila masuk keluar dari dalam ni kok serep kanca santri ni kada sia omong. Budaya pasar minyak kapi. Perlu nak kanggo keluarga na. Melek kebutok ni ke melek tibi ke pasar. Sini kerek lambek ni ka. Enten tak risik enten tak napa candeng makin jaim jaga image. Wah toron nama baik toron harganya siapa toron. Tabate kim jan mun ngelatih ring bini. Labar jajar korja ira sarah. Gula beda kanca. Ketepaan beda gula. Nyasa katon binin. Huta irep moro. Nyemur aja nggak irep. Oh neng gula saja katon sebini. Ya Allah masih iya bener. Nolong keng muju mon katok ju sara gelu. Sara gelu. Reng bine ya cek maring eding pengajian ngak nih kepah ngak. Jadi beberapa lain. Reng laki ke reng bine ilmona kudu memperhatikan. Bapak reng bine ke reng laki wajib abekte, wajib ahormat. Guru aladin ke murid, ngeladinin murid. Guru cek nuntut murid untuk ahormat. Murid cek nak ilmona guru. Ahormat ke guru, amul jagi ke guru. Jadi bang sebang ponan mon ilmu na guru eta ku murid ngalama murid apa? Ilmu na murid eta ku guru nuntut murid nu amul jagi sombong gurun. Bah mata mancing bedengko. Mata hormat bedengko. Kanjeng Nabi ini ka yamnaul giyam. Kanjeng Nabi ini ka mencegah orang lain untuk jaga. Mancing kanggo Kanjeng Nabi. Istamir. Tetap tahu saja ke Kanjeng Nabi tak lebur bahasa ini kene tak nuntut bodoh Kanjeng Nabi mancing ka pinten tapi ilmu na murid cek naku ngak nikah tahu sama mancing lah apa karo pak guru lebih hari ketemu ngelama tetin jadi saya guru tak nuntut amul murid nikah amul jaki guru murid dar masih kira
amul jaki dak ke guru tak nuntut amul jaki kalaban santrena. Kanjeng Nabi tak lebur yamnaul qiyam. Kanjeng Nabi ini kan mencegah tahu sama mancing, tapi tetap mancing dia amul jaki, tapi Kanjeng Nabi tak nuntut. Dan Kanjeng Nabi ada bu, idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Mun datang tokoh masyarakat ke sampean, mun datang orang sek muljaki ben kaum ben masyarakat ning sekitar, empian datang ning tempat nikah, kiai madalan, ulama madalan, ustad yonceng ning tempat nikah, keng beda tokoh masyarakat ta. Orang pada jaga, mancing empian. Kanjeng Nabi noro mancing wa. Mun beda tokoh masyarakat ta, masuk datang ke situng majelis, orang pada mancing, Kanjeng Nabi mancing kia bah. Jarang Kanjeng Nabi norok mancing sampean. Gustena para nabi dan para utusan. Gustena panossa peneka, makhluk peneka. Sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin si awal dan si akhir daripada utusan. Mancing da orang biasa. Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Mun datang tokoh masyarakat ta orang sek muljaki ben kaum fa akrimu. Muljaki kia. Nah, tadi Kanjeng Nabi tak nuntut ke orang, mencegah orang ro amul jaki ke Kanjeng Nabi. Mun abelence dari pasar, kebetibi. Sahabat ning arebuan. Apa jawab Kanjeng Nabi? Seandi bareng lebih berhak ngebeh. Ampun ya Rasulullah kaula. Punten ya kula sabak tak kula senenteng. Tak usah. Sandi bareng ni kasera kula. Berarti kula seberhak ngebeh benih sampean sallallahu alaihi wasallam. Sini katati sini Kanjeng Nabi tawaduan sahabat amul jaki bon cinta naga Kanjeng Nabi. Keng mon sampean naku guru nak kele mul jaki pas sampean tak mul jaki ngelama tetin dia. Guru nak tak nuntut ke murid karena engkau tak oleh sebagai guru nuntut ke murid untuk supaya amul jaki ke guru engkau orang ngajar. Awas kaki tak manfaat ilmu kaki. Ngaji mul kiki jerajen kada jeria. Bener. Berarti sombong pun nggak nih pun tak masuk suar. Ke Pak masa aban surban ngabek deh Pak. Naudzu. Seneka. Jadi neka ilmu noreng lake, ilmu noreng bini. Soro mancing mun bedereng lake Pak. Sunnah nika. Nyium tanah ngalakin na, mancing hormatkan kui lakin na, mataber ke lakin na, mabunga maseneng ke. Ilmu nabi tibi orang laki cak nuntut nggak nikah kecuali han sambian. Artinya monse untuk pribadi korang lebih, korang deyana, korang senekan, ampun siapa tu punya tuntutan. Ya, jadi saya wajib himpunan. Nah, seterakhir dan kaulah beda orang tu dibeli tak sadar siapa yang tu dibeli. Nyamana Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Neng Hadrabah Sudan beda nika. Bajal Haban nuruh li ahli lahiban nika. Syekh Abdurrahman Bajal Haban nika tuti beli tahun yang cek tuti beli. Tuti karena pon beda masalah neng rumah tangga nah Syekh Abdurrahman Bajal Haban nika masuk ke hutan. Pon menghindar dari rajin emponan. Bereng tengah hutan nika apangki beda orang ngaterakat kedua. Dan Syekh Abdurrahman Bajal Haban mumpung beda dengan terakat engkau nur aterakat kia. Ya gula cari tengah neka CRTN TV. Jadi bisa kiki TV CRTN kelaban artena se manfaat ke pribadi. Engkau teraga bunga, gula terono roa aga bunga. Oh tak bisa kecuali sampai nanti keahlian, nanti kelebihan. Karena gula neka aterakat kanto masing-masing nanti kelebihan. Mun semakin neka terakat neka berarti senyare deeren neka. Mun semakin neka sak terakat berarti kula senyare deeren. Untuk nyambung odik selama odik ning hutan neka. Siap. Oh, berarti setiap dua hari terakat sesitung nyarengakan. Sedua hari terakat sesitung nyarengakan. Terus gantian ngak neka. Tapi aneh kedua neka nyarengakan neka unik. Aneh, tak ada pada lain. Ya Allah, nyon deeren Gusti, pak keluar lagi dari bumi, keluar engku. Pacal, rawon, remorem, wah. Jangan Syekh Abdurrahman berjalan, wah. Maga wadoreng re. Baca-baca yang terakat sakti. Mun tak percaya ke kesaktian dia tak apa-apa. Seneka.
Akhirnya pun tanya ki, sampian ni kayak beri andi kelebihan ngak ni kini kan apa macam apa sampian. Tori kula macam ki ya. Malah bisa ni ngak sampian. Enten kula sabung cak bacaan cuma Fatihah. Fatihah ke saya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Bah, kanang kok jajan. Jan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Aja kanang kok. Saya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Muni ko terkenal wali ni ka. Terkenal ulama, terkenal orang yang luar biasa ahli ibadah nih kak. Neng daerah kau oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini luar biasa terkenal lah. Sampai ke bayi wasilah, ke bayi tartib Fatihah. Pon. Lah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini kan di kelebihan. Mau nyari kaju, dek hutan nih kak. Kenapa macam dek hutan? Mau noleh kaju, nyari kaju dek hutan. Setokang ngebere macan wak. Tukang ibu kaju ni macan patuh norot ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh tepat ni ketak keluar kemantin. Pandi kemantin Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ternyata apa? Ternyata bini sekereng ruah avesa. Ketika keramat Syekh Abdurrahman Bajal Haban sebab beliau ni kesaper ngelatih ni de orang bini sekurang bagus. Kelakon nah seorang bagus tenggan nah ejok aja tapi urusan pribadi lah benar urusan ke pangeran sampai yang kak teti beli tineng Gusti Allah sebab aben andi orang bini seorang bagus tenggan nah apa sabar ejok aja sampai pada debu mau sampean terus teti beli jalur nikah sokor juga jongku pada debu sobrun takok kelero kimun pian kelar lakone rata-rata rajin para beli ini kereng-kereng pak ada buaki area nyari referensi nah ning kitab Ihya nih kah as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihil auliya sabar atas istri yang cerewet sekereng kula ngarang belina boleh deburi si artis nyaman tibi paring bine atambah cerewet atambah kereng bening ilmu lain dah ada ilmu yang laki as-sabru ala lisanin nisa sabar de cak noreng bini seperti mun ngocak nyengit mun ngocak king sampean sabar mimma yamtahinu bihil auliya nika termasuk cobaan dadi beli mun sandi bini cerewet obu pak menten nungguan pakan nih jam pelempo penyaman mak dia tambah cerewet dek menjek aja bingko dadi beli ya jalur Syekh Abdurrahman Bajal Haban king kula tak sanggup terang-terangan itu tak sanggup mun gula. Nang pancet. Cep nang pancet. Burung titi belim bian wis. As-sabru ala lisanin nisa sabar dak kale sanareng bine mimma yamtahinu bihil auliya nika termasuk bagian dari cobaan bel ujian nika kang kui beli. Rajin Pak Abdullah banyak muzayyana. Kerenget top. Rajin Romo Ya Hamid Pasuruan top kereng mangkan bersabar urusan pribadi mau tak boleh ngaji tak boleh berjamaah tak boleh datang dek majelis sholawat tak boleh buntuk belum pro-pro soan je macam tak mandem mana ngaji tak boleh sholawat tak boleh jamiah tak boleh manakiban tak boleh selawatan tak boleh porop dengkuring bicara buntuk pembali ke negara tenggulu pembeli ke apa nyala tak kuat kalau apa tapak sebengkes kanan ban beda ya urusan pribadi maksudnya bener urusan agama bocok kompromi pak mau tak bejeng tak basa masalah ya tapi urusan pribadi nang lah mohon sampian sabar nikah ning kitab Ihya nikah ya Masya Allah ingat orang sebarang seporan keabidan laku penutupan ki laku penutupan
Senin laku penutupan insyaallah. Mentar muka ki palanceng ngomor insyaallah. Ini kaki kare separuh nih kita hatam. Ini orang lebih kurang separuh. Berarti pun setengah perjalanan nih kapunan. La ilaha illallah nika termasuk nerangake akhlak Kanjeng Nabi, beda delem nih Kanjeng Nabi tak ngaratoh, Kanjeng Nabi nika berbuat ben alatin ke keluargana. Nika mater muka jadi ngakin biar orang nek bine nih kan. Kita ilmu Nabi tibi, campur iki. Kita ilmu orang lake, alatin gareng dek keluarga gareng bine ben sabar atas ujian. Seurusan pribadi orang bine ilmu lain, alatin juga gareng lake. Hormat gareng lake, amul jaki gareng lake, mabunga masenang gareng lake. Dan nek ilmu orang bine, de masa kira orang bine ro menarik de orang lake tertarik ongku de orang bine singke ilmu compok nika tercipta baiti jannati tang bungkotang swarga. Maksud teki ning dunya lo dik ngak ning swarga. Mal rumah tangga nika sakinah mawaddah warahmah. Untuk menciptakan nika tak gampang. Kanjeng Nabi nika pun sak paring contoh. Tanpa bode TV, tanpa bode kulkas, tanpa bode sofa, spring bed, tapi Kanjeng Nabi ada baiti jannati tang bungkotang swarga sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termoga titik ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdala عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير وننفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عقيل بن سالم
قطب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمالي في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس وشرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي ثم إلى قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف والآدم رمضان وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علاوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم الحبيب علي الحبيب محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شابو توبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علاوي بن سقاف كبون أقوم والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب أحمد بن صالح الهدار سرامبي بنونgan ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرما ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الحليم جاسم ثم روحي كي هجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى روحي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نطق الشوم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان بلغنا رمضان عنا فيه ويبلغنا رمضان عنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفضل من جميع ذنوب الآثام وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين ويكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير وأهل العصيان على من أسلافنا الصالح مثل وأن الله سبحانه يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه يمن علينا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانه ويمن على متابعته صلى الله عليه وسلم ويمن علينا بكمال حسن الخاتمة حسن السابق عند الموت إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب